je to težak, ali ne i nerješiv slučaj za CSI Čeljigoviće. Ovo je sada malo podrške i malo aplauza za našu čobačicu ovdje, koja nevino spavije ovce i ne sluti da će doći u bliski kontakt sa nepoznatim, a teži, a teži. Kada nema svjetla i ne vidi se tu od kiše i od vjetra, sjetim se njega, Karabana. Loš je ta priča, negdje na sve trve viča, auto mi je stao u mraku ko iskri priča. Strava prava, Karabana. Zavjesu od kiše, vidje čovjek ko da kliše, koždanjak na puna sjaja, pruža ruku, reče kratko, Karabana. Ja sam bagenica Rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje rabez nešto. Reče sa smiješkom, opusti brojem šišu, a on samo reče tišu, i dok rudima si ples, ostani auto već je kresno. Strava prava, Karabaja! Hep, hep, hej! Rekao se mi si hoćaki, baš ću pričat branki, hajmo nešto popit, čo ja sam čudan, ali ovo, neka hvala, Karabaja! Naš mi je rekao, prije neke desno, poveo Halibaru, prodači moju radu. Takvi se nema toga, čovjek imaš jaja, dobro jade. Karabaja, 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 idemo svi, 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 okej! Karabaja, Karabaja, naši mora, Karabaja, ne može, ne mora, otiš bez motora, Karabaja. Su ruke me